nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Ubufaransa burashaka kwisunga u Rwanda ku kibazo cy'abimukira. Mu karere ka Rusizi ho umugabo arakekwa gusambanya umwana we ngo aramwigisha uko azafata neza umugabo. AFCM 23 yasabye za kaminuza gukomeza imirimo yishingira imishahara n'ibindi bizakenerwa. Mu gihugu cy'u Burundi abasirikare batanu n'umupolisi batawe muri yombi. General Muzikane Rugaba we yavuze ko yiteze kuzagira amajwi 90% mu matora ya president azaba muri Uganda mu 2031. General Dumbuya yirukanye abasirikare barenga 170 barimo koloneli wamufashije guhirika ubutegetsi. Muri Nepal na Tibet umwuzure wisha abantu barenga 160 bamukera rugenda magana baburirwa irengero. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07 no kuri website wa@futuremobilestore.rwa. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda ruri mu bihugu Bufaransa bushaka kwisunga ku kibazo cy'abimukira. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 7 byo muri Afrika Ubufaransa bushaka gushyiriraho uburyo bushya bwo gutanga inkunga ziterambere, aho izajya ijyana n'imbaraga ibyo bihugu bigaragaza mu gukumira abimukira bajya ku kirwa cya Mayotte mu buryo butemewe. Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu ubwo yagiriraga uruzinduko rw'iminsi 2 muri Mayotte yavuze ko igihugu cye gishaka gushyiraho uburyo bwiswe bonus malus, aho inkunga ziterambere zajya zihuzwa n'uburyo ibihugu bikemuramo ibibazo by'abimukira. Ibihugu birebwa n'iyi gahunda nk'uko Lecornu yabisobanuye n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibirwa bya Comore, Somalia na Kenya. Sébastien Lecornu yasabye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa gutegura uburyo iyi gahunda yatangira gushyirwa mu bikorwa guhera mu 2026 ndetse igashyirwamo imbaraga mu 2027. Yavuze ko igitekerezo ari ugushyiraho uburyo bwo guhemba ibihugu bigaragaza ubushake mu gukemura ibibazo bijyanye n'abimukira, birwanya amatsinda y'abacuruza abantu no kwakira abari ku kirwa cya Mayotte. Gusa Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa yasobanuye ko inkunga z'ubutabazi zitazahagarikirwa ibihugu biturukamo abimukira, ahubwo ko izareba cyane inkunga ziterambere. Mayotte ni ikirwa kiri mu nyanja y'Abahinde kiyoborwa n'Ubufaransa, kimaze imyaka myinshi gihanganye n'ikibazo cy'abimukira badafite ibyangombwa, cyane cyane abaturuka muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu makuru y'ubutabera Twagirayezu waburanishijwe n'inkiko zo mu Rwanda afungiwe muri Denmark. Umunyarwanda Wenceslas Twagirayezu wamijwe ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 agakatirwa igifungo cy'imyaka 20 ari mu Rwanda, kuri bafungiye muri Denmark.
mu 2018 nibwo Twagirayezu Wenceslas yoherejwe na Denmark yari yarahungiyemo ngo aze kuburanira mu Rwanda. Twagirayezu wari umwarimu mu mashuri abanza mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, yaregwaga ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyaha yaregwaga ubushinjacyaha bwavugaga ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi nk'ahoze kaminuza ya Mudende, kuri Kiliziya Gatolika Busasamana n'ahandi, gusa bakaburana bihakana. Twagirayezu yafungiwe mu igororero rya Mageragere mbere ubwo yaburanaga mu mizi mu rugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza, aza gufungirwa mu igororero rya Nyanza riri ahazwi nka Mpanga. Yaburanye asaba ko yagirwa umwere, naho ubushinjacyaha bugasaba ko ibyaha aregwa byamuhama agakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rwafashe icyemezo cyo kugira umwere Twagirayezu Wenceslas rugendeye ku kuba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atari mu Rwanda, ahubwo ko yari muri Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu. Ubushinjacyaha bwahise bujuririra iki cyemezo mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Mu bujurire Twagirayezu Wenceslas w'imyaka 58 urukiko rwafashe icyemezo ko ahamwa n'ibyaha aregwa rugendeye ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro. Rwagaragaje ko kujya hanze y'igihugu bigaragazwa n'impapuro zemewe zitangwa n'ubutegetsi nk'igihamya ntakuka ko umuntu yasohotse igihugu, kandi ko izo mpapuro ntazo Twagirayezu agaragaza, bityo rwemeza ko akatiwe igifungo cy'imyaka 20. Abashinzwe kubariza amategeko bahise basubiza Twagirayezu Wenceslas mu igororero rya Nyarugenge riri i Kigali. Kugeza ubu ariko ngo nta byumweru 2 umugabo yamaze mu igororero rya Nyarugenge, ahubwo yahise ajya mu gufungirwa muri Denmark ari naho ari kuri ubu. Byatewe nuko Twagirayezu Wenceslas yari afite ubwene igihugu bwa Denmark, kandi mu masezerano u Rwanda rwari rufitanye n'ubwami bw'iki gihugu harimo ko naramuka akatiwe igihano azagikorera muri Denmark. Dr Rutunga Venawe yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga ko yarenganye ku myaka 20 yakatiwe. Dr Venant Rutunga wahoze ari umuyobozi mu kigo cya Izari Rubona wakatiwe igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko yarenganye. Mu 2021 nibwo Dr Venant Rutunga yoherejwe mu Rwanda avuye mu Buholandi akekwaho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yaburaniye mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza mu kwezi kwa 9 2024 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubikitso muri jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko rwamuhamije icyaha rushingiye ko Dr Venant ubwe yiyemerera ko yagiye kuzana abajandarume kuri perefegitura ya Butare nyuma bakica abatutsi bari bahungiye mu kigo cya Izari Rubona yarakuriye. Dr Rutunga we yireguye avuga ko gutwara abajandarume byemejwe n'inama yari yahuje abakozi bo muri Izari Rubona kugira ngo babacungire umutekano, bityo ibyo abajandarume bakoze nyuma ngo ntakwiye kubiryozwa. Ubushinjacyaha bwamusabiraga igifungo cya burundu, naho Dr Venant Rutunga agasaba ko yagirwa umwere. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza rwavuze ko Dr Rutunga yagombaga guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, ariko kuba yarorohereje urukiko kuva urubanza rwatangira kuburanishwa byatumye rugabanya iki gihano kiba imyaka 20. Dr Rutunga ntiyanyuzwe n'iki cyemezo, ahubwo yahise kijurira mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Ubushinjacyaha nabwo ntibwanyuzwe n'igihano Dr Rutunga yahawe, nabwo burajurira. Urukiko rw'ubujurire i Kigali rwagumishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Kuri ubu rero Dr Venant Rutunga utaranyuzwe yandikiye perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko yarenganye. Perezida w'urukiko rw'ikirenga afite ububasha bwo kohereza Dr Venant Rutunga mu rukiko rw'ikirenga cyangwa akaba atanabikora bitewe n'uko yaba yabonye ko nta karengane karimo, akamenyesha abamwandikiye ko abona nta karengane kabirimo. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi na mbere yayo Dr Venant Rutunga yari umuyobozi mu kigo cya Izari Rubona cyari giherereye mu karere ka Huye. Uyu Dr Venant Rutunga w'imyaka 79 avuka mu karere ka Gakenke mu majyaruguru, akaba afungiye mu igororero rya Nyanza riri ahazwi nka Mpanga. Makuru avuga mu turere Ingoma, umurambo w'umusore warohamye waburiwe irengero. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma, abaturage ndetse n'inzego z'umutekano bakomeje gushakisha umurambo w'umusore w'imyaka 19 wagiye kuroba mu mugezi w'Akagera kagwamo, umurambo ukaba umaze iminsi 2 utaraboneka. Uyu musore yaguye mu mugezi w'Akagera kuwa 2 tariki 25 z'uko kwezi mu mudugudu wa Rwakaza mu kagari ka Kibare mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Minyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Mutenderi Bigirimana Charles yabwiye ikinyamakuru igihe ko uwo musore yajyanye na bagenzi be kuroba mu mugezi w'Akagera, birangira we anakuyemo imyenda ajya koga mu mazi nuko aramutwara. Bigirimana akomeza avuga ko kuwa 3 ku bufatanye n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano bongeye gushakisha umurambo w'uyu musore, birangira bwije batawubonye. Uyu muyobozi yavuze ko ibikorwa byo gushakisha bikomeza kugeza umurambo ubonetse. Yakomeje avuga ko banasabye abayobozi bo mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe ko nabo bafasha gushakisha kuko amazi yaba yajyanye y'uwo murambo. Inzego z'umutekano ndetse n'abaturage bakomeje gushakisha umurambo w'uyu musore kuri uyu wa 4 kugeza ubwo uzabonekira ugakorwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Inyabihu, abaregwa gucuruza inzoga z'ibyuma baburaniye mu ruhame. Mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu haburanishirijwe mu ruhame urubanza rw'abantu 8 baregwa gucuruza no gukwirakwiza inzoga zituje ubuziranenge. Ni dosiye iregwamo abagabo 5 n'abagore 3, ariko hari umuntu umwe wamaze gutoroka akaba gishakishwa. Ni urubanza rwitabiriwe n'abaturage bari baturutse mu bice bitandukanye by'uyu murenge. Ubushinjacyaha bubashinja ibyaha bitandukanye birimo gucuruza, gutunda no gukwirakwiza ibinyobwa bituje ubuziranenge. Mu baregwa harimo abasanzwe bakora akazi ko gutwara abantu kuri moto bafashwe batwaye etanol, n'abandi bafashwe bacuruje inzoga zikoze muri etanol. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba baracuruzaga inzoga zirimo ikinyabutabire cya etanol bakurikiranyweho kuroga abantu kuko abantu 11 byabaviriyemo urupfu, undi umwe akaza guhuma. Abaregwa biregura bemera ko bakoze icyo cyaha cyo gutunda iki kinyabutabire cya etanol aho bagishyiraga abacuruzi, gusa bakavuga ko
babikoraga batazi ko batwaye ibintu bibujijwe kuko babaga batazi ibyo batwaye. Undi uri mu baregwa yemera ko yacuruje inzoga zitujuje ubuziranenge gusa akavuga ko atarazi ko zakwica abantu. Ubushinjacyaha bwasabiye bamwe muri b'igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5, ni mu gihe abandi ubushinjacyaha basabira gufunga imyaka 25 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Abitabira urubanza bavuga ko bashimye ko baburanishirijwe mu ruhame, bakavuga ko ibi bikwiye kubera abandi isomo. Biteganyijwe ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. I Rusiziho umugabo ukekwaho gusambanya umwana we yireguye avuga ko ari kumwigisha uko azafata neza umugabo. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko arakekwaho gusambanya inshuro ebyiri umwana w'umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko. Ibi byabereye mu mudugudu wa Bugumya mu kagari ka Kamanu mu murenge wa Nyakabuye. Uyu mwana yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, se ngo yamushukishaga amafaranga aramubwira ko ari kumwigisha uko azafata neza abagabo. Amakuru yatanzwe n'uyu mukobwa avuga ko nyuma yo kubona se akomeza kumuhohotera yitwaza ko ari kumwigisha uko azajya afata umugabo, yabibwiye umwarimu umwigisha ndetse n'undi mubyeyi n'abandi bantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari Innocent yavuze ko ayo makuru ari ukuri, ko ubuyobozi bwayamenye buyabwiwe n'umwarimu wigisha umwana. Atayo makuru twayamenye nimugoroba bikurikiranwa neza muri iki gitondo. Umwana yiga mu wa 3 w'amashuri abanza yatanze amakuru ko se yamusambanyije inshuro zirenze 3 amubwira ngo ari kumwigisha uko azajya afata abagabo. Kamari yasabye ababyeyi kugira indangagaciro za kibyeyi. Iperereza kuri uyu mugabo ryatangiye kuri bafungiye kuri station ya polisi ya Nyakabuye. Umwana we yajyanwe mu bitaro ari kwitabwaho na Isange One Stop Center. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavuga hanze y'u Rwanda. Waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose, no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga ndi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Makuru avugwanze y'u Rwanda, AFSM 23 yasabye ko za kaminuza zigomba gukomeza imirimo yishingira imishahara ndetse n'ibindi bizakenerwa. Ihuriro AFSM 23 ryanenze icyemezo cya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu mujyi wa Goma na Bukavu, risaba abakozi gukomeza akazi kabo uko bisanzwe, ryizeza ko rizita ku mishahara yabo. Mu itangazo ihuriro ryashyize ahagaragara ryavuze ko iki cyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa tariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 gihutiyeho kandi kititaye ku ngaruka zishobora kubaho. AFSM 23 yakomeje ku ngingo y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwiga, inaburira ko uburezi butagomba gukoreshwa mu nyungu za politike. Iri tangazo ryashyizwe mu mukono n'umunyamabanga w'uhoraho wungirije wa AFSM 23 Derion Kimbulungu Mutangala rigira riti: nta munyeshuri ukwiye guhatirwa kureka umwaka w'amashuri, uburezi cyangwa hazaza he kubera ibihe igihugu kirimo. Ingamba zikwiye zigamije gutuma amasomo akomeza, gutegura ibizamini no kurinda amanota y'abanyeshuri zamaze gufatwa kandi zirimo gushyirwa mu bikorwa. Mu Burundi ho abasirikare 5 n'umupolisi batawe muri yombi.
abasirikare 5 n'umupolisi umwe mu Burundi batawe muri yombi mu gace ka Buterere mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. SOS Media Burundi yanditse ko abantu 6 bafashwe ku wa kabiri mbere yo kujya gufungirwa muri komine Ntahangwa. Amakuru aturuka mu baturage muri ako gace avuga ko ifatwa ryabo ryakozwe n'abapolisi bari kumwe n'abagize imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu aba 6 babajijwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi ndetse n'abapolisi bashinzwe iperereza ku byaha. Imiryango y'abasirikare n'umupolisi ivuga ko ifatwa ryabo rishobora kuba ryarateguwe ikanasaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa burimo gucirwa urubanza rukurikije amategeko no kubona ubufasha bw'umwavoka. Nta mpamvu nyirizina iremezwa yatumye aba bantu batabwa muri yombi cyangwa niba koko bose bari hamwe mu gace kamwe igihe bafatwaga. Iri fatwa rije mu gihe mu Burundi amaze imyaka hagaragara ibibazo by'abagize inzego z'umutekano batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutanga amakuru ku Rwanda cyangwa kugira imikoranire n'amatsinda afatwa nk'abanzi b'ubutegetsi. Kugeza ubu ubuyobozi bw'u Burundi ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iri fatwa ry'abasirikare 5 n'umupolisi umwe. Muri Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko azagira amajwi 90% mu matora ya perezida azaba mu 2031. General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yatangaje abinyujije ku rubuga X ko afite gahunda yo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora ya perezida azaba mu 2031. Muhoozi amaze igihe kirekire n'urafatwa nk'uzasimbura umaze imyaka 40 ku butegetsi. Amaze igihe kirekire ategura inzira yo kugera ku butegetsi abifashijwemo na se nk'uko yabitangaje. Ati nziyamamariza kuyobora igihugu mu 2031 kandi tuzatsinda ko bw'ubuntu bw'Imana. Mu butumwa bwe yasabye buri wese uzamutora mu 2031 gusangiza abandi cyangwa retweet no gukora like kuri ubwo butumwa, yongeraho ko afashijwe na se azabona amajwi angana na 90%. Uyu muhungu wa Yoweri Kaguta Museveni uzwiho gushyira hanze ubutumwa butavugwaho rumwe, hari n'igihe yegaragaye nk'ushyigikiye iyicarubozo ryakorerwaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo Bobi Wine, gusa mbere yari yanatangaje ko aziyamamaza amatora ya 2026. Nyuma yaje guhagarika iyo gahunda kugira ngo ashyigikire se wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda ya 7 mu kwezi kwa mbere. Yoweri Tibuharuga Kaguta Museveni bivugwa ko afite imyaka 81 y'amavuko ntaratangaza gahunda ze ku bijyanye n'amatora ataha ndetse nta n'icyo yavuze ku butumwa umuhungu we yatangaje. Muri Tanzania ho ishyaka CCM ryatanze minisitiri w'ingufu ku mwanya wa vice president mushya. Minisitiri w'ingufu wa Tanzania Deogratias Ndejembi yatanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi CCM ngo abe vice president mushya w'icyo gihugu nyuma y'igura rya Emmanuel Nchimbi. Ndejembi w'imyaka 43 yatanzwe na komite nkuru ya CCM mu nama idasanzwe yabaye i Dar es Salaam yayobowe na Perezida Samia Suluhu. Izina rye ryatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa CCM Asha Rose Migiro mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye, atangaza n'icyemezo cy'iryo shyaka cyo kwirukana Nchimbi kubera icyo umunyamabanga mukuru yasobanuye ko ari imyitwarire mibi. Izina Ndejembi kuri ubu rigiye gushyikirizwa inteko ishinga amategeko kugira ngo ryemezwe bijyanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga ku kuziba icyuho ku mwanya wa vice president. Itangwa rye ku mwanya wa vice president ryabaye yashize umunsi umwe Perezida Samia yemeye ubwegure bwa Nchimbi buzatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Ndejembi ni umudepite akaba n'umunyapolitike wo ku rwego rwo hejuru muri CCM. Mbere kuba minisitiri w'ingufu yabanje kuba minisitiri wungirije ndetse nyuma yaho aba mu myanya inyuranye yo ku rwego rwa Minisiteri y'Umurimo n'Ubutaka. Mu gihugu cya Kenya ho ntibikiri ngombwa ko uyamamariza kuba perezida aba yararangije kaminuza. Kenya yakuyeho ibyo gusaba umuntu ushaka kwiyamamariza kuba perezida, guverineri cyangwa kuba mu nteko ishinga amategeko kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu matora ateganyijwe mu 2027. Izi mpinduka zatumye abanyakenya bagera kuri 96.5% bemererwa guhatanira imyanya ikomeye muri politiki. Iki cyemezo cya Kenya gihuye n'imikorere y'ibindi bihugu bya Afurika nk'u Rwanda, Nigeria, Ghana, Afurika y'Epfo, Uganda n'ibindi bidasaba ibyangombwa. Ni impinduka zishobora kongera cyane umubare w'abashobora kwiyamamaza mu gihugu, aho abagera kuri 3.5% gusa by'abaturage aribo bafite impamyabumenyi za kaminuza hashingiwe ku ibarura ry'abaturage ryo mu 2019. Izi ntambamyi zatumaga hafi 96.5% by'abanyakenya batabona amahirwe yo guhatanira umwanya wa perezida, guverineri cyangwa imyanya mu nteko ishinga amategeko, ibintu byatezaga impungenge zihezwa n'uburinganire mu kugira uruhare muri politiki. General Dumbuya yirukanye abasirikare barenga 170 barimo koloneli wamufashije guhirika ubutegetsi. Perezida wa Guinea General Mamadi Dumbuya yirukanye abasirikare 173 barimo koloneli Michel Lama uri mu bafashije gufata ubutegetsi mu 2021 abashinja gutoroka igisirikare. Icyemezo cyo kwirukana abasirikare cyatangarijwe kuri televiziyo y'igihugu mu iteka ryasomwe na General Amara Kamara, umuvugizi wa Perezida Dumbuya. Nta bisobanuro birambuye byatanzwe ku buryo abo basirikare bashinjwa gutoroka cyangwa igihe byabereye. Koloneli Michel Lama yari umwe mu bagize umutwe w'ingabo zidasanzwe za Guinea. Uyu ni wayoborwaga na General Dumbuya mbere yuko akuraho ubutegetsi bwa Alpha Conde mu kwa 9 2021. Mu gihe cya coup d'etat General Dumbuya n'ingabo ze bataye muri yombi Conde wari watsindiye manda ya gatatu bigateza imyigaragambyo. Colonel Lama yagaragaye mu mashusho ari mu modoka yari itwaye Alpha Conde. Nyuma yo gufata ubutegetsi General Mamadi Dumbuya yari yasezeranyije abaturage ko ataziyamamariza umwanya wa perezida kandi ko azasubiza ubutegetsi abasivili. Cyakora nyuma yaje guhindura uwo mwanzuro yiyamamariza amatora ya perezida yabaye mu kwa 12 kwa 2025 ayatsinda ku majwi 87% ahigitse abarimo Abdoulaye Lobarde wagize amajwi 6%.
ijana. Abasesenguzi bavuga ko uku kwirukana abasirikare benshi gushobora kuba mu rwego rwo gukomeza kugenzura igisirikare no kwitambika abantu bashobora kwigomeka kuri uyu mukuru w'igihugu. Nubwo ubutegetsi bwa General Doumbouya bunengwa kurenga ku isezerano, bivugwa ko bukomeje gushyira imbere gahunda yo guteza imbere Guinea, igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro, kikajya ku rwego rwo kuyitunganyiriza aho kuyohereza hanze afite agaciro gake. Naho bayi minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Ethiopia yagaragaye muri Amerika akora akazi ko kuyobora imodoka muri parikingi. Video yohoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Ethiopia hagati ya 2020 na 2022, Gedo Andaragacho yamugaragaje ari mu gukora akazi ko gufasha imodoka guparika muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Iri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga none yatangije impaka zikomeye ku buzima bw'abahoze mu buyobozi bwo muri Afurika. Aya mashusho ya Gedo akora akazi ko gufasha imodoka guparika muri Leta z'Ubumwe za Amerika yakuruye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Tweet yasakaje aya mashusho imaze kurebwa n'abarenga 100,000 mu masaha 24 mu gihe abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye ku cyo aya mashusho asobanuye. Ku ruhande rumwe arabavuga ko nta soni cyangwa ikibazo kiri ku kuba wahoze ari umuyobozi mukuru mu gihugu ahitamo gukora akazi gasanzwe nyuma ya politike, bakavuga ko gushaka imibereho mu buryo bwemewe n'amategeko ari ikintu cyo kwishimirwa aho kwibanda ku mwanya umuntu yari afite cyangwa icyubahiro yari afite muri politike. Abandi bo babonye amashusho nk'ikimenyetso cy'umuntu ushobora kuba yarahisemo kubaho mu buryo bworoheje aho gukoresha umwanya yari afite muri politike mu kwigwizaho imitungo. Ibi ariko hari n'ababibonye nk'ikibazo kirimo no gutesha agaciro amashuri y'Abanyafurika. Bamwe bibajije ku kuba umuntu wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu nyuma akaza kugaragara akora akazi ko gufasha abantu guparika imodoka muri Amerika bibatera ikibazo ku bijyanye n'ubushobozi n'impamyabumenyi yari afite. Hari n'abandi batabyemera bari kuvuga ko amashusho ashobora kuba adahagije kugira ngo umuntu afate umwanzuro ku mibereho cyangwa ku mutungo wa Gedo. Ku bandi si ikibazo cy'akazi ko guparika ubwako, ahubwo ngo ni ikibazo cy'uburyo abayobozi bategura ubuzima bwabo nyuma ya politike ndetse n'icyizere abaturage bagirira bigeze kubayobora. Gedo Andaragacho yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia hagati ya 2020 na 2022. Kugeza ubu kuba Gedo yabakora ako kazi ntibihagije kugira ngo hagire umuntu ufata umwanzuro ku mutungo we ku mpamvu zamujyanye muri ako kazi cyangwa ku buzima bwe muri Afurika. Naho umwuzure wisha abantu barenga 160 ba mukerarugendo 100 baburirwa irengero ku mupaka wa Nepal na Tibet. Abantu 163 bamaze gupfa muri Nepal naho abandi babarirwa mu magana barimo ba mukerarugendo baburiwe irengero nyuma y'umwuzure ukaze w'igihe gito n'ibyondo bifite imbaraga byamanutse ku bwinshi kubera inkangu. Muri ba mukerarugendo baburiwe irengero harimo abarenga 100 baturuka mu Buhinde, 54 bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika, 34 baturuka muri Australia ndetse na 33 bo mu Bwongereza. Abategetsi baravuga kandi ko hari abantu barenga 100 bo muri Nepal ubwabo baburiwe irengero. Ako gace gasurwa cyane n'abajya gusengera ahantu hatagatifu ndetse n'abakora ingendo zo gutembera mu misozi. Amerika, Ubushinwa n'umuryango umwe w'Uburayi n'Ubuhinde ni bimwe mu bihugu byasezeranyije gutanga ubufasha cyangwa kohereza ibikoresho by'ubutabazi. Hari kandi abapolisi n'abasirikare benshi ba Nepal baburiwe irengero ndetse n'abakozi bakoraga mu bijyanye n'amashanyarazi. Umwe mu bagore barokotse yabwiye BBC ko umuryango we watwawe n'amazi ari kuwureba, avuga ko we n'umuhungu we babashije kurokoka nyuma yo kurira hejuru y'inzu. Mu ntangiriro abategetsi bakekaga ko umutingito w'isi wabanjirije uwo mwuzure, ariko ikigo cya Amerika gikora ubushakashatsi ku miterere y'ubutaka cyatangajwe ingufu zo gutigita ahubwo zatewe n'inkangu. Hakozwe ikinini gishobora kugabanya inzara. Ikigo cy'ikoranabuhanga mu bya siyansi y'ubuzima Enveda cyatangajwe ikinini cyacyo kigeragezwa cyitwa MV308 kigamije kugabanya ubushake bwo kurya no kwigana zimwe mu ngaruka imyitozo ngororamubiri igira ku mubiri, kikaba cyatanze umusaruro ushimishije mu igerageza rya mbere ryakorewe ku bantu. Iki kinini kigamije gukoresha uburyo bwa kamere umubiri ukoramo ikinyabutabire cyitwa LARFE gikomoka ku bikorwa biba mu mubiri nyuma y'imyitozo ngororamubiri ikomeye. Abashakashatsi ngo basanze iki kinyabutabire gishobora kohereza ubutumwa mu bwonko bugabanya ubushake bwo kurya. Umuyobozi wa Enveda Wiswa Kolulu yavuze ko MV308 ari ikigeragezo cyo gushyira zimwe mu ngaruka nziza z'imyitozo ngororamubiri mu kinini umuntu ashobora kunywa buri munsi. Mu igerageza rya mbere ryiswe Phase 1, MV308 yahawe abantu 88 bafite ubuzima bwiza ku bipimo bitandukanye. Intego nyamukuru yari ukureba niba iki kinini gifite umutekano ku bantu aho kureba niba cyatuma umuntu atakaza ibiro. Ibyavuye muri iri gerageza bigaragaza ko abari iki kinini bakihanganiye neza ku bipimo byose bageragejweho ndetse hakaba hataragaragaye ibibazo bikomeye by'igifu n'amara. Ibi bishobora kuba inkuru nziza ku bantu bakoresha imiti yo kugabanya ibiro mu bwoko bwa GLP-1 kuko imwe mu ngaruka zikunze gutera ari isesemi, kuruka n'ibindi bibazo byo mu nda. Ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa kandi bwagaragaje ko MV308 ishobora gufasha kugabanya ibiro ariko ikarinda umubiri gutakaza imitsi myinshi. Ni ingenzi kuko hari abatakaza ibiro bakoresheje imiti ya GLP-1 bashobora no gutakaza igice cy'imitsi yabo aho gutakaza ibinure gusa. Enveda ivuga ko mu bizamini bizakurikiraho abashakashatsi bazasuzuma niba iki kinini gishobora koko kugira uruhare mu kugabanya ibiro, guhindura imiterere y'umubiri no guteza imbere ubuzima bw'imikorere y'umubiri. Nubwo MV308 itanga icyizere, iracyari mu ntangiriro z'igeragezwa. Haracyari imyaka myinshi y'ubushakashatsi kugira ngo amenyekane niba ikora neza kandi ifite umutekano mu gihe kirekire. Niramuka igeze ku isoko ntisobanuye ko izasimbura burundu imyitozo ngororamubiri kuko siporo ifite izindi nyungu nyinshi zirimo kunoza imitekerereze, gutuma umuntu asinzira neza, kongera imbaraga, gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri no guteza imbere ubuzima bw'ubwonko. Abashakashatsi kandi baravuga ko iki kinini kizasimbura ibiryo kuko kizaba cyifitemo ibinyabutabire bishobora gufasha mu kugabanya inzara.
inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru kinini gishobora kugabanya inzara niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho none tariki ya 27/8/2026. Kamashimire kwa mwana mudukurikiye, mbararikira komeza kurindi bigano bikuru rubuga mugira amahoro. Yoga Family Care, ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse, mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane cyane kunyongera mirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa kine. Umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Ikibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 00 47. Wikwiheba, gana Yoga Family Care tuguhe care.